Kambuni ya Silverstone ni mwiri kurikanite kumana na uhurani thogori-ini ya migunda naya nio maratariria kwega gwa kugura na mukinyire uriku kiambere ari kuria niki mundu agirie kurora atanagura tiri. Reke njuge kuri maundu maingi muno mundu aroraga tondu umenye tiri bũrũri witũ wa Kenya is a very thorny issue. Tondu ni wonaga mundu ni kugura mugunda agatinangia buroti na akendia. Ni undu wa greediness ya mundu enayo ri akajia ku allocate itagwo double allocation agacoka kuria kwa register kana akajia riu kwenderia andu angi double allocation. Ucio ni undu wa mbere. Thogora wa migunda naguo kerikana gukorwo kiambatira na gikiro kinene uria ona migunda ingirema kugurika no Silverstone makauga onaho ni hari githomo na andu makorwo makieheria ukoroku. Ithuĩ tuta Silverstone kira turoraga ni kuoya mbegu njithi kana middle class tondu o mundu ri ni arenda gukorwo ari na kanyamu ni arenda gukorwo onage na title yake muhuko. Tugikona broti cia 99 ni turamenya within the next couple of months tutigakorwo tukiendio. Tukahe youth kana middle class kana mundu urenda kugia na broti a chance. First ni affordability. Ugirora bũrũri witũ wa Kenya, not so many people magi afford kuma broti ya kuma million guthi na iguru. They are not many. In fact ona 500,000. They are not many. No ukarora ukona ungiukana flexibility ya kuhota kuriha broti yo. Undu wa keri ukena marihi reasonable. Makuhota ado mekuhota kuona aya broti ni 199 joke de na mieri 12. This one I can in fact on a pay slip yake maybe it can hold. Okoro mwana kiosho thiaga na hau jua kari ni ekuhota kuona ogiri 10. In fact maybe I can afford that kana reke thijaria na andu aya ri ndihage 5 ithu gutire mundu tuhingiriirie. Endia nao makarutwo mahitia na makerwo muguri mugi ndangihingicika. Mundu ngi ni ekugura mugunda arenda gutinangia mugunda ucio na atinangia ri akaroro gwa kona mugunda uyu ri ndagura eke no ciringi 200,000 na riu ri no ndimendie 500,000. Umenya undu wa mbere andu ti akiru andu ni maroraga handu mundu akona broti nyenderio 500,000 kundu ta guku abana tondu ni ukuona andu aingi ni profit muno mendire na nie njugaga atiri ona gabokoro hana ta muhindi ni akwenderia kindu kia 1,999 no riu we waigwa ni 999 ukuona ta uteirwo mbeca nyingi muno. Wagura broti wagura mugunda ni tuge wagura 200,000 ndwendia broti yo 99 kana 100,000. In fact rona ni gukorwo coketie kinya mbeca ciaku no na kuo mwena wa kuramata miako ona kwa githomo gikaga na tugakundio tao. Reke tuge atiriri andu aria tunyitanagira nao ni landlords. In fact kuma igoro twajiririe wira wa property management ni tukurite muno tondu ithu tukwira landlords mbeca ciaku ukuona tariki 5 cio ciothe uguo niguo twikaga. Andu aya nao investors ya akugura migunda tukwira mundu njigua andu makiuga mugunda ni title na ni ma mugunda ni title tukwira mugunda witu uhutitie rami kana we mita 300 kuma rami kana title yaku ni kumona after mieri 3 uguo niguo twikaga. Ngumo ya kambuni ya Silverstone matire hari wendia wa migunda mwena wa Laikipia. Handu-ini ha metha ya wonjoria ya Kameme TV jetekaga Njuguna wa Ng'ang'a.